Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kadba kajing persya CAA bat kajing dawa ILP hapo kajela kala nangjur. Kumtaru kajing ya kaja pedeng kitu giba kersyan, bat kitu giba persya kala nangjur arsya. Hot, wala hapo jela jungi bat kumju hakani kathain chatai lamingi kidon tang khendiat ngut kiba yasya syakaliang jong ka sarkar pedeng hapo kajing yalam jong ka seng Bharatiya Janata Party bat kersyan ya ka CAA. Nrei kimri kimtieng ban yakun kumbala saki hak jingja kapala ja hak singi thok ding ka arpo pratarik urumpang arajar arpo ha ichamati ha gaba ka jingpen ibor jong ki nong kersyan CAA ha ichamati kala poi shado uput ubau samla lorsha hinyuta ula dokno yala ka jingim ha ka jingsha thambor ha ka tai ka singi ka babot pat kata ka singi sajjan ka arpo khandai tarik urumpang arajar arpo Hagapor shipau shiteng men step ki breu ki bamshim laban itu ya ki durkman ki badon arkenhon ki lahiar sha yodo haba sapan bat basajur bat dung napang daka white ya ki barjala kad hado basangut ki laman saujur ubala do ya la jing em udai u robsan dawan life ways nem garta ki weipat ki balaman sau ki kentup yo Ajay Kuri na mauba Rikesh Das, Nreo Postnem Garta na Kenchestrays Laban, Satya Modak, Deepak Kumar, Pradeep Kuri na Mauba, Ronen Shah, Khat Prasnem Garta na Garikana, Aman Shah, Bat Shubham Nath, Khat Prasnem Garta. Kini giba mensaw gidai giba budukan, bat trehak benta yodo giba dia sosaw bat dia marbam. Sa uway na giba mensaw, Akash Ali, Uday nongnya auto truck, Bala Shah Ktakti hagi beriau hagi benta jonga Jayau GS Road. Yagini giba mensaw la penkit no marmar sa Shillong Civil Hospital na kabenta ban ajing sumar. Hadin kato ka ni por ki pulit rengkat ki magistrate ki latwet ya ki brio badon kti hakatay ka kam nray kim sim lalapsyo. Kumjuro ki dukan jong ki barjala hayodo baro ki lakhanglut. Hagapor khat arsiteng mensni ki magistrate bat ki pulit ki lapha khanglut ya ki dukan ya baro ki badon hayodo matpran Anjali bat khandailat katkum ka jingpanjari ya ka section 144 CRPC na ka office jong ka district magistrate ha baro ki jaka ki bahap hapo ka Lumdingjri police station bat Sadar police station. Kejing benar badan kam bala penjari curfew hagini ki jaka bahap apa Sadar PS bat Lumdingjri PS bala kerpat ipi baro bani trailang bat kebor trekam jong district banyak baik ki kam ki jam badam don ru kino ki jing hura semua ban khang no yang ki dukan jong pi kumbal kerpat kublai sibona Yodo. Kani ke jingja hapo isyamati di nakaliang jongahi ke penpau ya ke jing sungsi ke bakrau halor ka jingja kalau mendenggasi hak de jaka di ke jing sungsi ke bakrau kalau hak ba nakaliang jong wen ki samla bade kalong ju ujat kunja jingi kalong lakhamno di kan ke jing jahi ngila ba ong kalong ba kalau pen sujiar ba kalong
kalong ya jelahi bro kawai de kamtam kalong muslim mensyai de haga bade bane ka jingja na kaleng jonga ngalong peremjur yakini beri ko ti kalong ya kapan akawi berbeni ya ka jingkumar para ka jug pawon sim kalong ya ka mensim jong tuwin ni kisamla ba syong sa tigathan de ka na kaleng jonga hi ngadawa kalong ba na kaleng jong ho minister de kawai kalong marmar hi kalong de kalong ban kem ya gitu kiba penkumar bakal juga por kiba sim kalong ya ka an pok akti di hak juga por nga kenturu yang minister udon kam kalong ban pha kalong khambon kini ki police process kalong station po isyamati asyala ba po sora krang bedai ba krang ba lak kumno ngimpa kalong bakanika jika ki kalong bakan lak kumno kandang ni kenat ngikwa kalong lak kumno baka sasin pada jingsuk kandon ni pajungka ani penghang ni po silong jungi de hakaju ko por haka bedi bakanika jingjahi di kampil ge jonga kalong yaki pa no sosnong kalong jong joko jelahi brokoi akan ko por ngidon kam ya ka jingsuk bat ngi di kibriu ki badan kibrang ji kli ingin persyang lak ndok no ba ka jing sok kan kanang balik kanang ba kani ka jing bom song suk song san idon kam hi kanong banak yang jungi kanong ba badon kam ba kan ja de hak jo kopor kani ka jing ja ngada kwa kanong banak yang jong ka nak yang jong ka sarkar India sarkar masuk syai kanong ba hadu kanu kalong baki pajba kalong baki persya aga beri berkasi makamu sanhen dikini ki berkhoi kede kasi tingi kwa pa nak kalong ko bala ka nak liang jongka sarkam dia nak liang ju prime minister kalong Narendra Modi nak liang jong union home minister Amit Shah nakam khatmai haga beri bakani kasi bakari i kala de kapor bandak liang sarkar kan withdraw no kalong ya kan kasi mangal iya ke jengki mentah poros ketu ke jengki ke kalong jajai apa jong jela jong de kala jaga jingja sosi kakum ni ba ke jingjang le ibal apa delhi ro gi beriu le yap lagi pomut ke beriu le yap delhi nam ta kan ni isu wat ki pan ke benda ber India poro India ke jengki apa de berkani ka ak dengan soban kentu baka sarkar India kadon kam keloman ban perkhat biang saisin hakabadi ban berkani ka si kan bedrono kan ba saisin pada berjing sukan mana pojongka apa jong ya ke jela ke jungi dia ke message so ke jong por habrim jodo jungi jong ka LP skam nak liang jong uru skam ba don kam perkhat kalong ban perkhat mai barang nam da ke jingsuk ke jingsan kalong ha ka bedi bar ka mekhalia idon kam hi kalong ga ban kong siap ban weng do si pada ka jong por ban kamru kalong ban petri kam no ILP hapo jong ka jela hi bar kawai di ada nakaliang juga Manipur kama kalau wad nakaliang juga Manipur kayo ya ka ILP balik kalong ban nakaliang juga menjelah juga mio dengan sogan tu kalong ya Amit Shah nakam perkhat biang sisi ban perkhat simkhia kini kanang ba sisi pada ka jingsuk kan wana po jong kejelam me kali apa kumjur ka jingsuk India hi ba ko iya ka hakabade hi ba kana ba curfew kan ka syong po ka district administration tika district administration hi ka nakaliang juga district administration hi kana pe jaga jingsuk jingsan de pisung thu nakaliang district administration kalong bagi sok ka kalong gumdo constitution tinggal ala beki de nam ta jingsuk jingsan hi kalong ba ka syong po ka jing start kalong nakaliang jong DC ban simnya kani ek ban le kalong ba kai ki ba khoi kani abi ti